बे समाव बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोनांथार बाथ्रा फोसावथिदों जे बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे जुबिन गार्गनि थार बिजिरनाय बे थार बिजिरनायनि सायाव मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना मिन्थिगौ दे जे आसाम नाङैनो बे समाव जुबिन गार्गनि थार बिजिरनायखौ नायनानै बे समाव डिजिटेली बे समाव जस्टिस फॉर जुबिन गार्ग लिरनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जे आसामनि खना खनला जायगाफोराव जुबिन गार्गनि थार बिजिरनायखौ नायनानै रैली आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै बे समाव जुबिन गार्गनि थार बिजिरनायखौ हास्थायनायखौ बे समाव नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो बीटीसीनि सीएम बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गोनां बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव जुबिन गार्गनि थार बिजिरनायखौ जों हास्थायो आरो बेनि थाखाय हाबाफारिया सोलिबाय दंखौ मोनथिनो मोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जे जुबिन गार्गनि जाय दायनिगिरि बे दायनिगिरिखौ जेरैखि जाया साजा होनांगौ आरो साजा होनायखौ जों लुबैयो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावथिदों जे फैगौ 18 नभेम्बराव जुबिन गार्गनि जे थार बिजिरनायखौ हास्थायनानै बे समाव कक्राझाराव 2 लाखनिबो गोजौआव एबा 2 लाख रायजो राजाफोरखौ थुबुर खालामनानै मायाबिनि जे मेथाइखौ खनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों जुबिन गार्गनि जे थार बिजिरनायखौ नोजोर बोनानै 2 लाख सुबुं गेदारिं जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव जुदि 1 लाख जुदि जादोंब्ला बीटीसीआव बा कक्राझाराव 2 लाख खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गथै अखमत जुदि 1 लाख হৈছে মই 2 লাখ দেখাই দিম হ'ব गथै अखमत जुदि 1 लाख হৈছে মই 2 लाख देखाय दिम হ'ব हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे फोसावथाय होदों जे 18 नभेम्बरावनो जे जुबिन गार्गनि थाखाय मोनसे पार्क आरो मोनसे मेमोरियल स्टेचु एबा मुसुखा बानायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों फैगौ 18 नभेम्बराव हाग्रामा महिलारि एबा बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ 18 नभेम्बराव जे जुबिन गार्गनि जे बिथांनि जे हाबा मावनायखौ गोसोखांथि महरै बे समाव जुबिन गार्गनि मेमोरियल पार्क आरो जे जुबिन गार्गनि मोनसे स्टेचु एबा बे समाव मुसुखा अन्थाइ खाम्फा बै सानखालि गायसनगोन आरो बे सानखालिनो बे समाव 2 लाख बे समाव मायाबिनि मेथाइजों गोमसार होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय मोनसे फोसावथाय 18 नभेम्बराव कक्राझाराव 2 लाख सुबुं थुबुरमा जानानै मायाबिनि मेथाइखौ खनगोन आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बै सानखालिनो जे जुबिन गार्गनि थाखाय मेमोरियल मोनसे पार्क आरो बिथांनि मुङै मोनसे मुसुखानि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बीटीसीनि सीएम बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा नमस्कार तो আজি এই নলবাৰী চহৰৰ ৰাস মহোৎসৱৰ উপলক্ষে আজি যেটো জয়ন্তমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই जुबिन गार्ग डाঙৰীয়াৰ যেটো প্ৰগ্ৰাম লৈছে 10,000 ল'ৰা ছোৱালী সকলক লৈ পেলাই যেটো গীত গোৱা প্ৰগ্ৰাম এটো খুব ভাল সুন্দৰ প্ৰগ্ৰাম আমিও ভাল পাইছো আই পেলাই আপোনালোকৰ লগত একেলগে এই ফাংচনত থাকিবলৈ পাই যেনক जुबिन गार्ग যেদিনা এইটো এক্সিডেন্টাল যেটো ঘটনা হৈছে বা যেটো ঘটনা হৈছিল সেই সময়ত মই জাস্ট ঘৰৰ পৰা ওলাই এটা ইলেকশন ক্যাম্পিংৰ কাৰণে গৈ আছিল তেতিয়াই মই ৰাস্তাত গম পাইছো খবৰটো পালো যেন মই খুব দুঃখিত আৰু ভাল এজন মানে মোৰ বন্ধু বা ফ্ৰেন্ড লাইভত গুছি গল এটো মোৰ কাৰণে খুব মানে হাৰ্টত খুব মানে লাগি কি কম
আঘাত লাগিছে হাৰ্টত খুব আঘাত লাগিছে যেন হওক মই অন দা ৱে যেহেতু মই ৰাস্তাতে আছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট মই মিটিং কৰা আগতে মই ইয়াৰ নামত 1 মিনিট কণ্ডলেঞ্চ কৰিছোঁ আমি আৰু সেইদিনাই মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে জুবিন গাৰ্গ মোৰ এটা ভাল এটা ফ্ৰেণ্ড আছিলে বহুত পুৰণা ফ্ৰেণ্ড সেই হিচাপত মই জুবিন গাৰ্গক মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে এই কাৰণে মই যেতিয়া নেকি চৰকাৰ আহিব তেতিয়া মই জুবিন গাৰ্গৰ নামৰ ভাল এটা ষ্টেচু বনাই পেলাই ইয়াৰ মেমৰিয়েল পাৰ্ক বনাম বুলি মই সেইদিনাই ঘোষণা কৰিছোঁ তো ইয়াৰ লগে লগে সেইদিনা আমাৰ কাউন্সিলৰ এটা মিটিং হৈছিলে সেই হিচাপত আমি ডিচিশ্যনো ল'লোঁ আৰু কোকৰাঝাৰত আমাৰ মনালিসা শৰ্মা সাংবাদিক কৰে ৰিপৰ্টাৰ হয় ইয়াকে আমি দায়িত্ব দিছোঁ যোৱাকালি যে জুবিন গাৰ্গৰ যিমান যিখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন পাৰ্ক বনাবৰ কাৰণে বা ষ্টেচু বনাবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে ইয়াৰ গোটেই দায়িত্বটো মই মনালিসা শৰ্মা বাইদেউক মই দিছোঁ যোৱাকালি মই সেই দায়িত্বটো দিছোঁ যেন সেইটো কৰি পেলাই আমি জুবিন গাৰ্গৰ গোটেই কিবাটো আমি শেষ কৰিব নোৱাৰে তো গোটেই অসমবাসী ৰাইজে জানে জুবিন গাৰ্গ কোন হয় আৰু আজিৰ দিনত জুবিন গাৰ্গৰ যেটো মৃত্যু আজিলৈকে ভাল এটা কি বুলি কয় জাষ্টিস হোৱা নাই সেইটো বিচাৰি আছে চৰকাৰো চেষ্টা চলাই আছে যে ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি জাজমেণ্ট দিব লাগে চৰকাৰে দিব কাৰণে ৰেডি আমাক সেইটোৱে তো সেইখিনি কথা তো আমি ন্যায়টো বিচাৰিছে সকলোৱে বিচাৰিছে চৰকাৰো চেষ্টা চলাই আছে যি লেভেললৈকে শাস্তি পাব লাগে দোষীয়ে ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰে নিজে দায়িত্ব লৈছে বুলি আমি জানো তো সেইখিনি কথা আজি আমি একেলগে যিখিনি প্ৰগ্ৰাম লৈছে সেই প্ৰগ্ৰামটো গোটেই অসমতে হওক এইটো আমি বিচাৰোঁ আৰু অহা 18 নৱেম্বৰ না 18 নৱেম্বৰত কোকৰাঝাৰতো ইয়াতকে ডাবল কোন মানুহ দেখাই পেলাই মই ফাংচনটো কৰিম দেই গোটেই অসমত যদি 1 লাখ হৈছে মই 2 লাখ দেখাই দিম হ'ব সেইদিনা 18 নৱেম্বৰত ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোনটো আমি লে কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ এই মেমৰিয়েল পাৰ্ক আৰু ষ্টেচুৰ কাৰণে দেই তো সেইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ